Century Collection Mizo Channel ngai thatu zong te chi bai le vek ule tun tuma chuan China lam buaina chan chin kan ron soi le don ani China le US in Taiwan hau nan Indo nun an chang don US in Taiwan thawang a hau na sot le ziak tu city lalrin oma September ni som pariat sang ni som ni voina US Under Secretary for Economic Affairs Kit Crutchley State Department official then khat chuan Taiwanese President Tsai Ing-wen ni mu in anram pahnih in kara tho dun na thazok le in lai chin na ti nge zual zel dan turte an soya Kit Crutchian naktuk in rinia Taiwan ramin President atana athantlin masak ber Li Teng Hui thita riat reng na hun ahman tura atel pui nga lang hetianga US high level official in Taiwan ram an tlo hi China chuan adu lo hlea hemia wang hian Taiwan vauna le ti thainan Taiwan Strait tui pui bul nai tak iala si laya han kung sipai Indo nun chan anei pha ani hetianga iala si tui puya Indo tak tak nun azir chiam tur hi China chuan US ne na kan ram chunga ar ngal ang main ron lut fo su ati na le a hriat tirna chak tak ani China Defense Ministry thu puang tu ren kwa king chuan hetianga People Liberation Army ten Indo nun chan zirna nei tur hi thil tu le poimo tak ti lo thei lo ani a US chuan Democratic Progress Party DPP Taiwan malak na thuk takin a inrol zel chuan har sat na lian zok a thlen theya ramdang an ron inrol zel chuan a top na chu thi na ani ang China ram chung thil chu China thu ani mei ne na infiam chu mei na kangang ti in US le China chu avau khan na sa hle ani US le China in kar bo ruak hi nikuma tanga trade war om hnuwa le coronavirus rilen hnuwa a che chhozual le a thama samai khan US Health Secretary Alex Azar chuan COVID-19 chung changa Taiwan a tlo tum po in China lung oi lo chu in tho sakuk kukin a jet fighter rual then khat chu Taiwan Strait tui pui bo ruak chin Taiwan radar ven him china bo ruak sanga vamur lew kwal vel ang main an lo va thok lut kwal vel to a Indo hi kan chak zek zek ani ti in Taiwan chu an han ti thai kwal vel ani deuh ber han kuang military drill po China chuan Taiwan chim thlang tui pui kama anei kher don ani China ram chan chin bular Global Times chuan pele te Indo nun chan tur hian nili a owang ti in Southern Theater Military Command te malak na ani atibok anin do long lian hot Wuhan le Hengyang te po an chhop chuak don ni om tak ani China chuan engti kong zong ma in Taiwan independence chu pompui atum lova chak takin one China policy kalpui zel tumin Taiwan chu rule ngan tui op ang ma in chan atum hle ani US chuan China chu one China policy angin lo pompui to ma se tun lai dang lam mek khovela hian Taiwan independence a pompui thut mai om mange ti chu mithil chik mi te ngai ven ani President Donald Trump US National Security Advisor a chol tir tak John Hurricane Bolton le tuna US National Security Advisor nilai Robert C. O'Brien te chuan Taiwan independence pompui lo mai chu tha in an hre to ani kum sang khat zakwa somsari pakhat khan Cold War wang lain US President Richard M. Nixon chuan Soviet Union epnan Chinese Communist ho tu pa Mao Zedong chu diplomatic open nei puin one China policy kal puin formasa thliar kar tuna Taiwan ti ta ka a communist ral lava tlan chia General Chiang Kai-shek Hauh nationalist ho te thlau tha in mainland China hi a lo tho pui ta zo kani tuna Taiwan a hian mishing maktadoi somni palit chuang anom mek US chuan China sipai People Liberation Army te in hampuar na tongkam le vau khan na engma angai thadu hau lova China sipai ten Indo nun chan an nei ang thawin South China Sea le Pacific Ocean tuipui International Water anti-laya military base poimo tak Guam nailai Mariana Island Range Complexa Volitan Shell 2020 code name mangin Indo nun chan azirdona heta hian US Pacific Fleet a Indo long lian Indo thona phurtlep tuar mai USS Ronald Reagan
Indo thona za phurtu te assault ship USS America Amphibious assault tele sipai singkhat sangkhat chuang Navy Army Air Force le Marine Corps te antel dona kar le atangin he Indo nun chan hian ni som pahnih chhunga o ang China sipai PLA tela in Bohai Sea tuipui East China Sea tuipui South China Sea tuipuya ni som thum chung o turin Indo nun chan an lo nei bek bokani Kevin Rudd Australian PM Louis le Foreign Minister Louis ni bok chuan US le China khosazia en hian South China Sea tuipuya an Indo long lian te chu an chetlareng si a ti palthil thu in Indo na an ti chuak theiani ati South China Sea tuipui za som kwa zet chu China hian a kei pui sa hau hlur mai si a chuti lain Vietnam Philippines Brunei le Malaysia ram te po in Hauh Chin an nei awangin China nen an in ti thiam thin lawani khovela economic lama thil ti thei ve ram pahni America le China te hian kumzabi som ni na hun laya Indo pui pakhat na alo chuak ang khan ti lui lutuk le tumwang reng nilovin Indo na an ti chuak mai om mange ti chu ngai dan om thei ani a Cold War lai khan US chuan China chu angai mo lova Berlin le Cuba lam chu Indo ti chua theina angaya tunai ro chuan South China Sea le Taiwan chungchang wangin US chu khovel police an lo ti angin amuthu man meu talawani e kumsang kha zakwa sompali julaya Indo pui pakhat na alo chua khan German imperialism wangin Austria Hungary chu buaina lo chua tran na ani a sangkha zakwa somruk pasari a Middle East biala 6-day war na sajet alo chua thut chan po kha Egyptin Sinai Peninsula a sipaile ral thuam chekin Israel ram thar lo piang no pangkal thei chet tir or chau tur chu Red Sea tuipuya kadang char do ne ativei khang langa na sajetin Arab ram paruk tele Israel chu anin do pha to a Indo pui pahni na la khan Japan pa khan Pearl Harbor long chol na azubei thut vaya aso khok na zet omin Hiroshima le Nagasaki khopuya atomic bomb apua dur pha ta ani kha South China Sea tuipui le Taiwan po hi wa chapro hal ang hlau maya meisi lo in tran na tur ani theidon ani kumsang ni pakhat khan Japan rama US Air Force mun pui Kendana Air Force Base atangin US Naval Spy Plane en thatu tho na EP-3 plane chu East China Sea tuipuya Chinese sipai te chetla thli thlai turin mupui anga thazarin alo thlok duaya chu Chinese radarin loman fuin an ram chunga lo lu chu China fighter jet rualin an zui thuaya hainan thliar kara athok tu mi somni paline ni som pahni zet an hrenga President George W Bush ngen na angin an chua ta hramani rai tak spy plane chu an kol saka he EP-3 spy plane hi boruak sang takle leilama telephone in biak na te po man thei tun lai thiam na sang ber manga thuam vek ani ukian China Defense Ministry thupuang tu chuan tun haya US Defense Report sang ni som ni in China Military le Security Development chungchang anjiak dan chu thillom om anilova khovel ma a China mel ti bal atum na le malak na ani PLA sipai te chu Chinese mi pui te sipai an ni a Communist Party hruai tu tele an kai hruai na sipai tele mi pui te chu omin anrin om tatani Taiwan chu China kota tanga chu sakle lak ran tum tu te chu nein an omang China ram chung thila tu ma anin rol tu ranilo Taiwan Strait tuipuya muanna boruak chu tider thong tu anom tu ranilo US chu kumsom ni chunga Indo na ahman lela Indo na chok chuakin Iraq Libya le Syria rama Indo chok chuakin mi nuai riat chuangin an thi pha makta duai telin in le lo an nei lo pha ni chena tur nei lo an om pha boka US chu ramdang te ti chi aina siam tu ani ti in Sunday khana soya September ni hi khan US Defense Report sang ni som ni tlang zar ani bok Mike Pompeo US Secretary of State chuan July ni som ni pathum khan Communist China and the Free World's Future ti thupui manga thu soin US in China atho pui na chu a hlo chamlet derani ati a thei ang in China thil ti chu
lo dan cha an tum ta ani ber mai tun hnaya US chuan Taiwan hne na ral thuam tha le changkang air to ground missile AGM-84HG Boeing company siam aleitira hei hi China air defense system tan chuan a thalovin arpui no hruai lai tan an chunga mupui lo thlok a hlo om tlung zetin a thalo ani he missile hian Taiwan Strait nai lam khomual le tuipuya China Indo long le ral ven buk te chu du thalin akap chhezung zung theidon ani The New York Times chuan US in tun ma a alati ngai lo F-16 fighter jet po somruk paruk zet mai US dollar tluk le ding on riat man loi chu Taiwan hne na a hral don ani ati Reuters chanchin bu chuan Reapers anti mai traka phur mai thei missile chi khat Lockheed Martin company siam te Harpoon anti-ship missile Boeing company siam te po US chuan Taiwan a leitir don ani ati bok July thla khan Lockheed Martin company siam ral thuam chu US dollar makta duai zaruk som ni manzet US hian alo hral to a kumsang ni som pakwa June thla khan Trump admin chuan US dollar tluk le ding on ni man ka pathir ral tu thei Abrams tank M1 A2 chu zapariat lai alo leitir to bok China hi khochak sakei bak nei mu hil ti in an ko mai thina tu nai ro chuan amu hil to hau lo kumsang ni pasari March thla khan China chuan tunma ang lo takin military defense budget chu 18% zetin atisanga US dollar tlu le ding on somli panga a apung chawani kumsang khazakwa somkwa atanga sang ni panga te khan defense budget hi 15% chau ani thina hetianga 18% ati san ani khan training thazok le sipai hlo ti san wangin an soya mase Indo na man ruwa tur ral thuam alo cher tluk tuklek alo ni a kumsang ni pariata chuan China chu US a foreign creditor lian ber pol ani dai mai US dollar tlu le ding on zaruk zet alo nei ta a US le China inkara sumchevel chu khovela financial crisis siam thei khopin alo pung thur mai ani kumsang ni soma meu chuan America ti lova economy lian ber ni in Japan ram aron khum ta jok mai le kumsang ni soma Japan ram economy chu US dollar 1.33 trillion ni in Japan ram chu US dollar tlu le ding on sang khat le tlu le ding on somni pariat chu aron le pelta a kumsang ni som pakhata Japan GDP chu 5.47 ni in China GDP chu 5.88 trillion alo ni ta Jim O'Neill Goldman Sachs Chief Economist chuan China chuan kumsang ni som ni pasaria khian US din mun wall number 1 ani na chu achu sakang ati ani Hello China tia au pui zel chi ani engem le tunruma tan chuan khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule theu don nia hun man nuam vek ule